Teng Teng telah pun tanru lajenjar bunsien. Naki Nike, Shaki Adidas, Shaki Reebok, cat pekicat, kicat juti, HANGNE ka dukan. Nado unchuang aju longo ba shopit larang ai ki juti second hand mo te ngami da jik tre mala juice boy mai le kapala boy HANGNE ka dukan ku ba pedi phone ba ki juti ne no paro ki juti HANGNE ki dei second hand ke bhanam ha ka chong ha bok ka chong pi tama ale that's it kane Nike lalu picit brand new kan dia lagi hajar tapi second hand ka sale mentang ski ongkat nang lon sale kini baru ki sneakers ni sunspa rega takadang wala awan mudut beli tak masna video tak mga try ngan JIED elati yo juti ni lai saujur nam oh kan man pen enjoy kan video lana pi mot pantit hey gadon kan ka dukan lalu pilih happy valley kan actually kadang ha bapak badar tik maka dei ha kitu kilenti balik sa Happy Valley satu sama lan ting hajan ka kayo weekend kerja kalian kadiang kadon kani ka cuti kani ka dukan bade kini ki cuti second hand gibran sa pero Nike ya itu baju tips hanki brands kadon kani ka Under Armour tama it's not in a very good condition kani kala ilim de ngong ai pi ka shop kabok de kini paro man ta sunspa pila penyo sunspa ba best ha pila banyak sunspa ro bler bejaing ka phim ikwa shu ban thiet tama ki pedang ibha ki pedang ibas ki shu irim dia te ngatrai kan mentoi ba ti bale ngathi juti second hand le yu la dang workout ngala pan phong de kini juti kine ban yak ba phiris kitu ki first copy mo dang la ba phithit second hand teng phio ba original hadu ke experience dong am phithit second hand ni ki branded shoes majority hi kita ki original bag okay ini awat mo ki cuti bakero ti alinnya ki kan thai brio pada ya kan thai brio la panwa de ki boots katalang kala janawan kala de la tendai ke por boots ti bon ba ki boots ne ti ka ganti bo phamla banyo pada kalong ba pinyo size yang kata penting sok bok seperti ini malong ban pencitau wan ban penjaing la jong ki kti ban from semester ban lihat kan malak ban dong yo ya ki juti ba biang size ki soya hap kador ban dia nuju ban kador tapi pynthymmai ke ni kentiak bai gitu tang kuat ba dan kene mat kene ke size 5 and ya bah kenteuเป็นkanika soul kadang-kadang palut deh nong mai ba tu kini kan hidon kok hio deh enjoy ba kini New Balance jutiro New Balance la de tips hanki brand juti New Balance brand as ba la better taru baik bukan deh kilong sedung ada ba bidang hak ni fila idon ki company ki pair budget soro but if you go with companies that are well known Reebok Nike Adidas then quality is much more guaranteed compared to other brands but you just be Converse fila Adidas but tapi kuat bah ni tangba ka size kumi ote na donkam ka size 7 I'm not getting size 7 ini ka A6 ada pitip hanki brand A6 wo kani ka dai ka brand A6 mo tangba kani ka lining kample juga A6 di ka sole ka running ka dai ka brand Nike thrai ki susim tang ya ka ke lining so ka Nike right juti te ke ikop original ka A6 kan that's it
Reebok shoes. Pet se kasol tang reben tang best pa. Pattern nang biang pa. Kibam ni rem hero kidang ibiang fit. Te mapinwan pet ni donkam for. Bad luck yang aham sarasingin yo tiet namar bakal update sa utala nyo beji tam try hok khang no let no tinggal rush banget tiet yang juti Khasi anwar la Saturday banget tiet juti tangba ino ta please pendai ini video di kelas 2 ada nei nomor penting dari sekalian ka diang dan sudo udah Colombia dari pidan bok pila punya Colombia pila punya North Face di berem di pila susah lah kan kita mah ini lah ham hair itu size baik ini size jadi bangkan itu ani kalah hair makan ke size kalau pada size 10, size 12 ay kene kita kejar orang ha sorry bila wan wa kini still anyways te nga kerman pla enjoy yang video je kalau nak sawan ke tas ni Saturday right te click ndai bin step thang just thank you te nom nak mentah dot sale sunspa bar of sneakers keran ni sunspa larapin main bagi dia second hand tama sait kuat pang lawan wan terkait dengan depan oh